ሲሉ በሰይፉ ቤት ላይ ጠይቀዋል። የኛ ሀሳብ ሁሉም እየመጡ ምረጡኝ እንዲሉ እድል ማመቻቸት ነው። ስለዚህ አታስቡ፣ እስከ ዝግጅቱ መጨረሻ ድረስ የተመረጡ ቲክቶከሮች እየመጡ ምረጡኝ ይላሉ። በነገራችን ላይ ዶናይን እንዲመጣ ግብዣ ቀርቦለታል። መጡ የምረጡኝ ቅስቀሳ ማድረግ ይችላል። ሴፍሻ ለምን አንተ ሾው መቅረብ እንደማልፈልግ በግልጽ እና በክብር ላስረዳ እፈልጋለሁ። አንደኛ ነገር በአካል ይህ ጥያቄ ለመጠየቅ መጀመሪያ ሰላምታ ስልክ አንደኛ በክብር አላወራኝም፣ ችላ ብላኛል። ኦኬ ሜቢ ቢዚ ሆነ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላ ሀሳብ ነው ኖሮ ሊሆን ይችላል። በጥሩ ነገር እንውሰደው። ሁለተኛ ጊዜ ከመኪና ወርጄ መኪና ውስጥ ነበር ከአንተም አክብሬ መጥቼ ሴፍሻ እንዴት ነህ ሰላም ነው ወይ ብዬ ጠይቄ ቢቻ ቦይስ የሚባሉ ልጆች አሉ ከኔ ጋር ናቸው እና ወደ አንተ ኢንተርቪው ቀርቤ እነሱ ሰው እንዲያውቃቸው ፈልጋለሁ ትንሽ ድጋፍ እንዲያገኙ ብዬ ጠይቄ ነበረ። የሰጠኸኝ መልስ ዝም ብለህ ነበር ያለፍክን። ኦኬ ችግር የለውም። ሶስተኛ ጊዜ ማናጀርህ ስልኬን ከሌላ ኢንፍሉዌንሰር ጠየቀ። ከዛ ያ ኢንፍሉዌንሰር ደግሞ እኔ ጋር ደወለልኝና ማናጀር እየፈለገ ነው የሴፉ አለኝ። ኦኬ ለምን እጠብቃለሁ እስከሚደውል ራሴ ወዲያውኑ ደውላለሁ። ደወልኩኝ። ከዛ ማናጀር ያለኝ አሜሪካ እንዳልክና ስትመለስ ደግሞ ስኬጁሎች እንዳሉክ ነው። ጉች ይገባኛል። ይሄም ሪስፔክትፉል ቢዚ የሆንክ ሰው እንደሆንክ እርግጠኛ ነኝ። ትልቅ ነገር ነው ያንተ ሴፉ ሾው ማለት ነው። በጣም ሪስፔክት አደርገዋለሁ። ግን ከዚህ ሁሉ የደበረኝ ነገር ምንድን ነው? ከዚህ ሁሉ የደበረኝ ነገር አይ ቲንክ ዛሬ የተናገርከው አሽሙር ነው መሰለኝ። አይ ቲንክ አሽሙር ነው። አየህ እኛ ሰዎች ስንባል መጥፎ የሚባል ሳይድም አለን፣ ጥሩ የሚባል ሳይድም አለን። ችግሩ ሁላችንም ነጭ በግ እንደሆንና ምንም ጥፋት እንደሌለን ገመና እንደሌለን ስለምናስመስል ነው እንጂ የኛ ገመና ቢሸት ኖሮ ከቤት አንወጣ ነበር። ግልጾኝ ልንገርህ፣ እኔ ገመናዬን አካፍላለሁ። ይህ ገመና የማካፍለው ደግሞ ዝም ብዬ ስትሆኝ ለመታየት ሳይሆን በዛ ተመሳሳይ ገመና ታስረው ራሳቸው ላይ ሊያጠፉ የቀረቡ በጭንቀት ያሉ ሰዎችን ለማዳን ስል ነው ገመናዬን ያካፈልኩት እንጂ ጅል ሆኜ አይደለም። እና ዛሬ የተናገርከው ንግግር ደግሞ ይህ ገመናን እያነሳ ነበረ። እነዚህ ቃላቶች ማለት ነው። ይህ ገመና ተጠቅመ ደግሞ እንደኔ አይነት ያሉ ሰዎች ከሚዲያው ገሸሽ ማለት እንዳለባቸው እና መደነቅ ወይም ከፍ ከፍ ማለት እንደሌለባቸው መልእክት አድርሰሃል። ሰው ችግሩ ምንድነው መሰለክ ሴፉ፣ የተናገርከው ነገርና ተግባርክ አንድ አልሆነ። ምክንያቱም በገመና ከሆነ ወይም ደግሞ በጥሩነት ከሆነ በነጭ ወግነትና በእኔ ጥሩ ነኝ ምንም ጎደሎነት የለኝም ከሆነ ዮናስ ወይም ደግሞ ዮኒ ማኛ ወደ ኢንተርቪው አታቀርበውም ነበረ። ምክንያቱም እሱ ብዙ ሰዎችን እየሰደበ ሃይማኖትንም ይሁን በፖለቲካም በብዙ ነገር ሰዎችን እየጠላና እያወዳደቀ የኖረ ሰው ነው። ግን አይ ቲንክ በጥሩ እናስበውና ዮኒ ማኛ አንተ ወደ ሸውክ የጠራኸው ጥሩነቱን በማየት ነው ብዬ አስባለሁ እንጂ መጥፎ የሚባለው ያገመና እዚያ ተረዳያት ከያፍ የለንሽ ዋይ ደረቴ ስለስተ ምክንያት ተቋውሽ ረዳና ደግሞ ይናዳን ወድ መጥፎ የሚባለው ሳይዱ ብታየው እንዴት አድርገህ ታመጣዋለህ? ግን ጥሩ ነገሩ አይተህ ወደ ሸውክ አቀረብከው ማለት ነው። ችግሩ ግን እኔ ላይ እሱ ነገር አላደረግም ነው። አይ ቲንክ ያ ሁሉ ጥሩ ያደረግኩት ነገር ሳታይ ያቺ ትንት የዋገመና ያልካት ነገር ጠርተክ የተናገርከው ነገር ተናግረሃል። ሰው ምን ልልክ ነው የምፈልገው፣ ወደ አንተ ሾው መቅረብ የማልፈልገው ሳላከብርህ ቀርቼ ሳይሆን ወይም ሳልወድህ ቀርቼ ሳይሆን፣ ኦፍኮርስ ወዳለሁ አከብራለሁ እያየሁህ ነው ያደግኩት። ግን የተናገርከው ነገር ደስ አላለኝም ነው። ከጥሩነቴ መጥፎነቴ መርጠህ ስላየክ ደብሮኛል። ያንተ ምርጫ ነው። ኦፍኮርስ ሰይፉ ሁለት ሳይድ አለው። ብዙ ሰው ያንተ መጥፎ ሳይድ ሊያይ ይችላል፣ ብዙ ሰው ደግሞ ያንተ ጥሩ ሳይድ ሊያይ ይችላል። እኔ ደግሞ ያንተ ጥሩ ሳይድ ነው ማየት የምመርጠው። ገባህ አይደለ? እና ያኔ ያቺ ትንት የገመና የምትባለው ሳይድ እሷን ማየትህ ትንሽ ደብሮኛል። ስለ ምርጫ ቀስቀሳው ደግሞ ወንድሜ ያንተ ምርጫ ቀስቀሳ አያስፈልገኝም። እንግዲህ ሰው ከወደደ ከፈለገ ከመረጠ ይመርጣል፣ ነፃነት አለው። ምንም ምረጡኝ ብዬ አልተናገርኩኝም እኔ ማለት ነው። መኪና ብሸነፍ ሽልማቱ ቢመጣ ባይመጣ
እኔ ዓለማዊ የሆነ ነገር ኦልሬዲ ተለያይቻለሁ። አሚን ባለባበሴ፣ ባነጋገሬ፣ በፀጉር ስታይሌ ዓለማዊ የሆንኩኝ ሰው ልመስል እችላለሁ። ኦፍኮርስ ዓለማዊ ነን ሁላችንም፣ ግን ከመንፈሴ ጋር ግንኙነት አለኝ። ሰው ይህ ዓለማዊ ነገር ሊያስደስተኝ ወይም ሊያሳዝነኝ አይችልም። የሰው ጭብጨባ ወይም ደግሞ የሰው ጥላቻ ሊያወድቀኝ ወይም ከፍ ያደርገኝ አይችልም። ኦልሬዲ ወድቄ የነበረ አሁን ተነስቻለሁ። ሜቢ ልወድቅም እችላለሁ። ከዚህ ዓለም ነገር ተላቅቄያለሁ። ምክንያቱም ዋናው ስቃዬ እዚህ ዓለም ላይ ነበረ። ሰው ምርጫ ቅስቀሳ አያስፈልገኝም። እኔ ልልህ ፈልጌ ነው። እና ያ ሜቢ የሰው መጥፎ ነገር ለይተህ ትንት የእሷን ከምታጎላት ጥሩ ሳይዱን አይተህ ብታደንቀው አይ ቲንክ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እኔ እሱን ነው የምመርጠው። ዮኒ ማኛ ብዙ ነገርም ቢሰራ እኔ የማይለት እቺ ጥሩ ነገሩን ነው። which is አንዳንዴ ያስቀኛል። ገባህ አይደለ? መጥፎ ነገር ከማይ ማለት ነው። ያ ምንም ምለው ነገር የለኝም። እወዳለሁ። ቆይ عارف كم يتوت ጽና ቁመልኩም ገለ እንደሕደል ቆይ ቅድም ምስትርጋም ኸድና ማለት እዩ አንተ አዶናይ ትሰማዕ ካለ ደሞ አንተ ሰውዬ ለምን በማሕርና ትነግራለህ? እንዴት ንሕና ኣሕዋትከ እንረዳእሉ? አንተ ትያየዋለሁ የአንተ ገጽ እኮ በጣም ነው እኮ ሓረቀለ ክንደዙ እንኳን ነው ያልከለ አንተ ሰውዬ ቅድም ሕጂ በጨወታ በሰሓቅ በፍሽኽ ምናምን እንደዛ ነው ትመጣ አንተ ሰውዬ እንዴት እንረዳእሉ ንሕና? أنا جبان أنا أو سوسيف كتبل تكلينا أنا بمحارنا تناجر ليه لا سويه دومو إندي تتردد أنك حسب فرق تقولنا تناجر فرق دومو محارنا تناجر أو دومو أني سلست سوست تردد أني نستاج يالك حافكنا بركو أي ملسم الكايو أو هلتنا تردد أن دومو سوست تاجن لوجا كم تينا بركو ጠየቀውኻ ያልካ ነው እንደዚህ ተረዳን ከው ወጣ ምንም አይተረዳም ከዛ ምን ተማርኩ እኔ እዚህ ሌላ አጀንዳ ነው ይወጣ ነበርኩ ማለት ነው ስለዚህ ትግርና ሀደግ መልካም አደና ይሐውና ሰማዕና ተለኻ ማለት እንዴኻ በመሐሪና ትዛረብ انا በመሐሪና ተዛረብ ከላን ጥራከና ግን ፊል ዝዛረብ ወጽንሐካ ከሁሉ ትግርኛ አይተረድይና አለው أنا محرنا زاربتني أنا بتقرني تزارب كاس بتقرني ترجم الكم يحصل زنبل قدر له اللي أبتقوم نجار بقيت حجي هم تنحم حسا ودي مرة سمحوا حسا مرة من تقرنا تزارب أنا محرنا زاربتني نكبر طلع يخاف خافوا حقايم تنو ضال يا خمسوني طلع يخاف خافوا حقايم تنو بنات وده يسمعوا أدنى حاولنا سمعنا تلاها مالتي نحن ريكارنا حريق كلها زاودا ما عارفين تسميعات كخم دلا أبغى كان ريال لنا كين حد نقدر كرد أجازر لهم مبزحته نحن مالتيو أي سعيد ردونا بزح دردوها خلوا خليهم ويدما مزحت فريند سامحرو ويدما دخول خلوها خليهم متابعين ما خلوها خليهم نعم كثر دي كام حرنا مزرافك قنعوا صبغي من يطب زحت ساعات سلو دلوها بنت أرجو نحن قالنا نحن خم تكردنا زاودا يزي مالتيو صباح تخيلك ترجم كمالتي زي أبصح وغورج كنا وأدنى تبصح خزيان ملالك في الله هو تنح زاودا يزي أجات إماتك كادل أدوناي سلوس قالوا عربي لا يخمس خمير شلل ينيلك بتجينا تردون التسبي زي عم حارف الكادل سلزي وزح سواي تردون نفس ترجم غير نفس ترجم لا إذا أنا يتقرني أجنا وخلوا ملالك كن بتعمل بوزي ريسبكت لو مارينا يا ما تعبس بكوش جات لفرس بيت ريال لغي مو كل دولة كم زان إحنا نبلاد لنا هو كاب قصوين ببلو بتعمل يجوا بزن نجاكرو ده محرني أنقع تزارب أنا كاب بتقرني يا بمحرنا أتحكي يا بمحرنا من تان كان تقرني تزارب نيرو هذا ترجموا لنا تبجحهم ترجموا لنا انت هذا أترجموا لنا حتى حنسى حجي تنحو بدل بي ما نوع محرنا يبقى له انا يخليك ترجم لكم انا خليك ترجم لكم قدم من ترجمي جن حنسى تايكل من ترجمي قدم من ترجمي بتعني غني لنا كولي دلي عبي ريسبكت اني ونت لخونا حدا مخنا لخونا فقري خمل للناس اللي رخمنا بتعم كبلبي يا مسكنكم كأوز حزة أدوناي لولو تأيو زيرو سخم تخكلكم عن توزع حفتنا لو تسكن دم كنا لا من تنري دد سبع خو تطوع بالله تكبر مسيرك 10 تسكن كزار كله تطوع 10 تسكن كزار كله تطوع 10 تسكن نعم سامعي كله تجري ولي
ني قدانا تخمسة قاعد كسحت تغلق نطر تغلق قندتين سلسته اتين تصويعو قند بقى او اخ دقق مالنا كما جمر هذا الجماعه انا تزارب እንዴ ምናልባት ጌጋ እንድሕር ሃዲ ንሽዑ እዚያ ተጋጊ ካለ ከበል ترجع اوكي تغلق طبعا عني على የዩቲናስ ዝግጅት እንታይ ይልዎ ዘሎ ንሱ ንዓ ከቅርበካ ከም ድወሎ ይኮይን ዘሎ ሴፉ አዶናይ ደይኮን ከም ድወሎ ኮይን ዘሎ ብላዕሊ ሴፉ ይኮይን ዘሎ ጽናሕ ዳን ከመጀመርታ ጀምረልካ የዩቲናስ ዝግጅት ከቀረበ በኋላ እንግዲህ የአዶናይ አድናቂዎች ለምን ልጃችን ጠይቀዋል። የኛ ሐሳብ ሁሉም እየመጡ ምረጡኝ እንዲሉ እድል ማመቻቸት ነው። ታባናን ሀመት ዕድመ ቅሪብና ልኒርና ይልካ ሴፉ ማለት ይሆም ይሉ ምረጡኝ ቅስቀሳ ማድረግ ይችላል። መድረክ ከም ዘይቀርብ ሲ ብግልጽን ብቅንዕናን ብግልጽን ክነግረካ አይደለሁ ይልዋ ቀጥል በአካል ይህ ጥያቄ ለመጠየቅ መጀመሪያ ሰላምታ ስልክ ካስ መጀመርታ ሰላም ይለካ ነይረ ይልዋ ንኽጥየ ንኽሓተካ ቀጥል በክብር አላወራኝም በክብርስ ክሳይ ገብሮ አያለሎን ላኛል ኦኬ ሜቢ ቢዚ ሆነ ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ሐሳብ ነው ኖሮ ሊሆን ይችላል በጥሩ ነገር ዋልስጥና حسن እንታይ ራ ኖ ዝኹመን እንታይኩም ኮንኩም ወላ ሓንተ ኣብዚ ለው እንደም ሓርኛ እንታይኩም ኖ ትብለኹም እንታይኩም ፈልጣም ዮም ፊትለ ተፈክል ድኹሉ ኮሎ ሓርኛ እንድሕር ተጋጊዳ ንሕክን ይሆን ሓራ ኖ ተፈክል ይኸኒ ኢኻ ብክብሪ ዋግዕኒ ይብሎ ተፈክል ኢኻ راح اوكي حجي حاسه صراحه ادمين كبي حاسه صراحه ኣብ ጽቡቅ ኩነታት ኣይነበርካ እንገለ ኢልዎ ካልኣይ ግዜ ከዓ ካብ መኪና ወሪደሲ ናባኻ መፅእ ነይረ ኢልዎ ኣብ መኪና ነይሩ ኣኽቢሩ ናብኡ ማለት እዩ ናብ ሴፉ ከይዱ ነይሩ አዶናይ እንዴት ሰላም ወይ ብዬ ጠይቄ ዲሻ ቮይስ የሚባሉ ልጆች ኣኽቢሩ ገለ ሰላም ኢልዎ ነይሩ ንሴፉ ድሓር እዞም ዲቻ ቮይስ ትፈልጥዎም ኢኹም ምሸቶም ቆልዑት እቶም አዶናይ ክሳይድ ገብሩ እንደሎ ዝግን ክርዳኩም ለለዎ ንባዕሉ መነስ ደዞም ቆልዑ ለከፋለጥ ይኾይድ ነይሩ መጀመርያ ግዜ እዚ እዚ ሕጂ እቲ ናይ መጀመርታ እዩ ቁርብ ክመልሰያ ሕጂ ፊላ አርኪ በጥሩ ነገር እንውሰደው። ሁለተኛ ጊዜ ከመኪና ወርጄ አክብሬ መጥቼ ሴፍሻ እንዴት ነህ ሰላም ነው ወይ ብዬ ጠይቄ ዲቻ ቮይስ የሚባሉ ልጆች አሉ ከኔ ጋር እነሱ ሰው እንዲያውቃቸው ፈልጋለሁ። ናው መስከደ ማለት ይካ መኪና ወሪዱ ሲ ዲቻ ቮይስ ድባሃሩ ቆልዑት አለው ሰለስተ ቆልዑት እዮም ንዖም ሰአብናት ከመድረኹም ከቅርቦም ሰብ ንኽፈልጦም ገለገለ ኢሉስ ተዛሪብዎ ነይሩ አዶናይ ድጋፍ እንዲያገኙ ብዬ ጠይቄ ነበር። ድጋፍ ንኽረኽቡ ማለት የሰጠኝ መልስ ዝም ብለህ ነበር ያለፍከኝ። ሽዑ ዝሃቦ መልሲ ወላ ሓንቲ ክስታይ ከምዚ ኖርማል ምሻሎ ወላ አዶናይ ከማል ስኢልካ ሓሊፍካ እንይልዎ ትመልሱ ቀጥል። ኦኬ ችግር የለውም። ሶስተኛ ጊዜ ማናጀርህ ስልኬን ከፉ ማናጀር ሽዑ ናብ ናይ አዶናይ ማናጀር ደው ኢሉ ሲ ሞባይል ናይ አዶናይ ሓቲቱ ናይ ሴፉ ማናጀር ማለት እዩ እኔ ጋር ደወለልኝና ደውሎ ራሴ ወዲያው ሽዑ ናይ ሴፉ ማናጀር ደሌካሎ ምስ በሉን አዶናይ ከድውለልካ ይገለሎ ሞስ ደሃን ክሳብ ስድውለለይ ንምንታይ ድጽብየ ኣነ ክድውለለይ ኢሉ ባዕሉ አዶናይ ደው ኢሉሉ ማለት እዩ ቀጥል። ነቲ ናይ ሴፉ ማናጀር ረዲም አለው ደወልኩኝ። ከዛ ማናጀር ያለኝ አሜሪካ እንዳልክና ስትመለስ ደግሞ ስኬጁሎች እንዳሉክ ነው which ኣብዚያ የተረዳትን ሾያ ቲዲኤፍ ኣብዚያ ዛዘረባ ጥራይ ሓግዚ አሜሪካ ይኸይዱ ሕዚ ከግኔካ ይኽእሊ ምስ መፀ ግን ተቕርበካ ከም ልክእል ዓይነት አሜሪካ ኸይዱ እዩ ሕዚ ከግኔካ ይኽእሊ ሚትበራ ተድፀኒሃ ዳሓጥራ ሓሳብ ነግረኒ እንታይ ልኪ አሜሪካ ኸይዱ እዩ ሰይፉ ሕዚ ከግኔካ ይኽእሊ ምስ መፀ ግን ከቕርበካ ይኽእል እዩ ዓይነት ወግዕ ዋጊዕኒ ኢሉ ሴፉ አሜሪካ ምስ ከደስ ዳሓ ከቕርበካ ይርዎ አሜሪካ ምስ ከይዱ ነይሩ ዝሓለፈ እዎ ሽዑ ሴፉ ስደይደወለልካስ አሜሪካ ስለ ዘሎ እዩ ኦኬ አሜሪካ ስለ ዝኸትካ ኦኬ ናይ ማናጀሪ ሕጂ ኸም ሴፉ ንአሜሪካ ከይዱ ነይሩ አዎ ዝማናጀሩ ኢኮም ዝብሎ ማናጀሪ ኢኹም ዝብሎ ያ ምስ ማናጀሪ ሕጂ ደዕልል ዘሎ ማናጀሩ ኦኬ ሴፉ አሜሪካ ይደሎ ኦኬ ማናጀር ያ ንቐፅል ከምዚ ዝገረሞ ነገር ማለት እዩ ናዶናይ ቲንክ ዛሬ የተናገርከው አሽሙር ኦኬ ከምዚ አሽሙር ቀጥል አሽሙር ነው። አየህ እኛ ሰዎች ስንባል መጥፎ የሚባል ሳይድም አለን፣ ጥሩ የሚባል ሳይድም አለን።
نحنا سوات كنبهل سي لك خمزي ጽቦ ጎን ለና ሕማቅ ጎን ካለና ችግሩ ሁላችንም ነጭ በግ እንደሆነና ምንም ጥፋት እንደሌለን ገመና እንደሌለን ስለምናስመስል ነው الشجر كلها أنا خمزي ولا حنتي شجر كم زي بلنا كم تعدهم مهندس لنا حسبنا كلها نبري لك እንጂ የኛ ገመና ናትና ጸገም ድጨንን ይርተዝኸውስ ካብ ገዛ ሳይሞ ወጻናን ይልካ አሕና ንገብሮ ሰብሕማ ነገር ድገብሮ ነገር ድጨንን ይርተዝኸውን ሲ ካብ ገዛ ሳይሞ ወጻናን ኩሉ ሰብ ሕማ ገብር እዩ ኩሉ ሰብ ኃጢአተኛ ማለት እዩ በቃ ወነኻ ማን ምባሊ ማለት እዩ ችግሩ እኔ ገመናዬን አካፍላለሁ ይህ ጽቦ ነገር አነት ናተይ ሽግር ንሰብ የካፍል ይብለካሎቲ ናተይ ሕማ ጎኒ ንሰብ ነግሪ እና ማካፍለው ደግሞ ዝም ብዬ ስድ ሆኜ ለመታየት ሳይሆን በዛ ተመሳሳይ ገመና ኮምየረን ዘካፍለው ሲ አነ ስድ ሆይና ደይኮንኩ ወይ ንስድ መሃኒ ንኽረደ ይኮንኩ ይልካ ታስረው ራሳቸው ላይ ሊያጠፉ የቀረቡ በጭንቀት ያሉ ሰዎችን ለማዳን ስል ነው ገመና ብናቶም ከምዚ ምሻሉ ብናቶም ሕማ ነገር ኣብ ሽግር ዘሎ ምሽ ሰባት አሉ ኣብ ገዛ ዘይወፁ ወይ ነብሶም ከጥፉ ዝደሊ ሰባት ንዓም ንኸበርተ ኢለ ኣነ ናተይ ሽግራት ወይ ናተይ ፀገም ንሰብ ዘካፍል ያካፈልኩ እንጂ ጅል ሆኜ አይደለም ምርዓሻ ሆይነ ይኮንኩን ብለካለ እና ዛሬ የተናገርከው ንግግር ደግሞ ለማዓልት ሰዛይ ገመናን እያነሳ ነበረ which is እነዚህ ቃላቶች ማለት ነው እቲ ኣነ ድዘስ ምሽ ኣዶናይ ድዛረበሎ ከምዚ ናተይ ጉሕማ ጎነ ይድብሉ ኣዶናይ ንዑ እንዳጽንዳል አልካስ ትዛረብ ነርካ ኢልዎ ሴፎም ይተዛሪቡ ነሩ ናይ አዶናይ ምሻሎ ከምዚ ሕማ ተዛረቡ ይህ ገመና ተጠቅመ ደግሞ እንደኔ አይነት ያሉ ሰዎች ከሚዲያው ገሸሽ ማለት እንዳለባቸውና መደነቅ ወይም ከፍ ማለት እንደሌለባቸው መልእክት ከምዚ ናተይ ዓይነት ጠባይ ዘለዎም ከምዚ ናይ አዶናይ ማለት ግልጽ ሆን ከምዝራ ነዘም ከምዚኦም ዓይነት ሰባሲ ብከምዚ ናተይ ነገር ተጠቂምካስ ንዑም ካብ ሚድያ ንምእላይ ይልዎ ካብ ሚድያ ንኽእሎ ይመታን ዝስራሕ ደሎ ሰው ችግሩ ምንድነው መሰለክ ሰይፉ የተናገርከው ነገርና ተግባርክ አንድ አልሆነ ምክንያቱም ተዛረብከ ዘረባን ትገብሮ ደላህ ዘረባን ሓደ ይኮነን በበይኒ ደሎ ክልቲ በገመና ከሆነ ወይም ደግሞ በጥሩነት ከሆነ በነጭ በግነትና በእኔ ወይ በሕማ ጎኒ እንተሆይኑ ወይ ካብ ብጥዑይ ጎኒ እንተዳ ኮይኑ ምንም ጉርርነት የለኝም ከሆነ ዮናስ ወይም ደግሞ ወላ ሓንቲ ጎደሎ ደይብሉ ከምዚ የብለይ እንድሕር ኮይኑ ይልካ ዮኒ ማኛ ይኸቅርቦ ሕጂ ማኛ ወደ ኢንተርቪው አታቀርበውም ነበረ ምክንያቱም ብሕማ ጠባይ ምሻሎ ንሓደ ሰብ ብሕማ ጠባይ ዘይተቅርቦ ነርካ ትኸውን ናብ ዜና ማለት እዩ ዮኒ ማና ኩላህና ንፈልጦ ኢና ንዑ ግን ኣቅሪብካያ ነርካ ብለሎ እሱ ብዙ ሰዎችን እየሰደበ ሃይማኖትን የሚሆን ብዙሓት ሰባት ትጻረፍ ነሩ ሃይማኖት ትጻረፍ ነሩ ዮኒ ማኛ ማለት እዩ ፖለቲካም በብዙ ነገር ሰዎችን እየጠላና እያወዳደቀ የኖረ ሰው ነው ግን አይ ቲንክ በጥሩ እናስበውና ዮኒ ማኛ አንተ ወደ ሸው የጠራኸው ጥሩነቱን በማየት ነው ብዬ አስባለሁ እንጂ ሴፉ ግን ዮኒ ማኛ ድጸዋዕካዮ እዚ ኩሉ ምሽ ሕማ ዘረባ ዘረብዮኒ እስኻ ድጸዋዕካዮ ግን በታ ንእሽተይ ወይ በታ ጽቡቕቲ ጎኑ በኣ ስለ ዝረኣኻዮ ኢኻ ፀዊዕካዮ ኢልዎ እዚ ኩላ ተጻረፈ መጥፎ የሚባለው ያ ገመና ወይ መጥፎ የሚባለው ሳይዱ ብታየው እንዴት አድርገህ ታመጣዋለህ ግን እምበር እቲ ሕማቅ ጎኑ ወይ ትድጻረፎ ነበር ትኻል ማለት ናይ ዮኒ ማኛ ሕማ ነገር ትሪኢኻዮ ነርካ ትትኸውን ኣይመቕረብካዮ ናብ ሚድያ ኣይመምፅኻዮ ነርካ ከምኡ ይኮነን ንኡስ ኣይመቕረብካዮን ኣይኮነን ንዮኒ ማኛ ነቲ ሕማቁ ገዲፍካ ነቲ ጽቡቁ ስለ ዝረኣኻ ናተይ ውንስ ነቲ ሕማቅ ገዲፍካ ጽቡቅ ክትርኢ ይግበአካ ነይሩ ንማሊ ቴንክ ዩ ሄሎ ከምዚ ኣግበረሽ ያሁን ማለት እዩ ቀጥል ያ ወደ ሾው አቀረብከው ማለት ነው ችግሩ ግን እኔ ላይ እሱ ነገር አላደረግም ኣባይ ግን እሱ ነገር ኣይገበርካን እቲ ዮኒ ማኛ ሕማቅ ጎኑ ገዲፉ ምስ ጽቡቅ ጎኑ ርእይዎ ኣብ ናይ አዶናይ ምስ በፅሓ ኣባይ ምስ በፅሓ ግን እቲ ሕማቅ ጎኑ ገዲፍካ ጽቡቅ ጎኑ ናይ አዶናይ ኣይረኣዮን ሴፉ አይ ቲንክ ያ ሁሉ ጥሩ ያደረግኩት ነገር ሳታይ ያቺ ትንት የዋገመና ያልካት ነገር ጠርተክ እቲ ሁሉ ጽቡቅ ነገር ዝገብሮ ነገር ከይረኣኻስ እታ ንእሽተይ ሕማ ነገር ወይ ጽቡቅ ዘይኮነ ነገር ትገበርኮ ንዓይኻ ትርኢ ኢልዎ
የተናገርከው ነገር ተናግረሃል። ሰው ምን ልልክ ነው የምፈልገው ወደ አንተ ሾው መቅረብ የማልፈልገው ስለዚህ እንታይ ክብለካ ዝደሊ ናባኻ ሾው ክቐርብ ዘይደለ ሁሉ ምክንያት ላከብርህ ቀርቼ ሳይሆን ወይም ሳልወድህ ቀርቼ ስለዚህ የክብረካ ወይ ስለዚህ ወይ ዘይፈትወካ ዘይኮነ ሳይሆን ኦፍኮርስ ወዳለሁ አከብራለሁ እያየሁህ ነው ያደግኩት ግን የተናገርከው ነገር ደስ አላለኝም። ብልክዕ ፈትወካ የክብረካ ካብ ንእስነተይ ንዓኻ እንዳራኺ ዓብየ ግን ናባኻ ዘይቀረብ ኩሉ ምክንያት ዝተዛረብከዮ ዘረባስ ደስ አይበለንን ነው ከጥሩነቴ መጥፎነቴ መርጠክ ስላየክ ካብቲ ናተይ ጽቡቅ ጎኒ ሕማቅ ጎኒ ስለዝረአኻ ደብሮኛል። ደስ አይበለንን አሚን ያንተ ምርጫ ነው። ኦፍኮርስ ሰይፉ ሁለት ሳይድ አለው። ብዙ ሰው ያንተ መጥፎ ሳይድ ሊያይ ይችላል፣ ብዙ ሰው ደግሞ ያንተ ጥሩ ሳይድ ሊያይ ይችላል። ናይ ሰይፉ ክልተ ጎኒ ኣለዎ። ብዙሕ ሰብ ጽቡቅ ናትካ ሳይድ ክርኢ ደሊ ገሊኻ ሕማቅ ናትካ ሳይድ ክርኢ ደሊ ያንተ ጥሩ ሳይድ ነው ማየት የምመርጠው። ገባህ አይደል? አነ ግን ናትካ ጽቡቅ ነገር ይክርኢ ዝደሊ ብለሉ አዶናይ እና ያኔ ያቺ ትምጥዬ ገመና የምትባለው ሳይድ እሷን ማየት ትንሽ ደብሮኝ ናተይ ግን እታ ንእሽተይ ናተይ ሕማቅ ጎኒ መርኣይካ ቁርብ ክስተየርኒ ከምዚ ደስ አይበለንን ኢሉ ስለ ምርጫ ቅስቀሳው ደግሞ ወንድሜ ያንተ ምርጫ ቅስቀሳ አያስፈልገኝም። مش مروጽ ነገር አለው ስለቲ ምሮጽ ነገር ዝብለኻ አነ ከዓ ናትካ ምሮጽ ንምባልሲ አይደልኒ እንግዲህ ሰው ከወደደ ከፈለገ ከመረጠ ይመርጣል፣ ነፃነት አለው። ሰብ እንደ ህርፈቲካ መርጸካ ናቱ ናጽነት አለው። ሰብ ተፈቲካ ያልተናገርኩኝ እኔ ማለት ነው። መኪና ባሸንፍ ብሸንፍ ሽልማቱ ቢመጣ ባይመጣ እኔ ዓለማዊ የሆነ ነገር ኦሬዲ ተለያይቻለሁ። መኪና ይምጻ አይምጻ ናይሰብ ብክስታ አይኮነን ለካለ ብዙሕ ነገር አይኮነን። አሚን ባለባበሴ ባነጋገሬ በፀጉር ስታይሌ ዓለማዊ የሆንኩኝ ሰው ልመስል እችላለሁ። በአለባበሳይ በፀጉረይ በትዛረቦ ሁሉ ዓለማዊ ዝሆንኩ መስል ይልዎ ዓለማዊ ትፈልጡ ነው ምሽ ዓለማዊ ወዎ ወርስ ዓለማዊ ነን ሁላችንም ግን ኩላህናስ ዓለማውያን ነን ልካ ከመንፈሴ ጋር ግንኙነት አለኝ ግን ከምስ መንፈሴ ሲ ርክባለኒ ሰው የዓለማዊ ነገር ሊያስደስተኝ ወይም ሊያሳዝነኝ አይችልም። የሰው ጭብጨባ እዝናተኝ ዓለማዊ ነገር ወይ ከሐጉሰኒ ወይ ከሕዝነንስ አይክልኒ ወይም ደግሞ የሰው ጥላቻ ሊያወድቀኝ ወይም ከፍ ሊያደርገኝ አይችልም። ኦሬዲ ወድቄ ነበር ወይ ካ ናይ ሰብ ጽልኢ ነው ሓፍ ከብለኒ ክልኒ ወይ ካ ኮፍ ከብለኒ ክልኒ ማሲ ክሳለኒ ክልኒ ሆርደና ሃይክልኒ ናይ ሰብ ጽላ ንፍተወኒ አሁን ተነስቻለሁ ሜቢ ልወድቅም እችላለሁ ወዲቃውን ነሬ ክትስተስየ ሕጆን ኮወደ ክእለ ክትስየ ካብለከለ እዚህ ዓለም ነገር ተላቅቄ ያለው ምክንያቱም ዋናው ስቃዬ እዚህ ዓለም ላይ ነበረ። ናተይ ስቃይስ ዋና ትና አነ ድሳቀየ ዝነበርኩስ ኣብዚ ዓለም ይነሪ ለካ ድስኮፍ ወድ ነበረ ሁሉ ነገር ሰው ምርጫ ቅስቀሳ አያስፈልገኝም እኔ ልልህ ፈልጌ ነው። እና ምሮጽ ንምባል ስናይ አይድልየኒ ሜቢ የሰው መጥፎ ነገር ለይተህ የእሷን ከምታጎላት ጥሩ ሳይዱን አይተህ ብታደንቀው አይ ቲንክ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ናይ ሰብ ታንሽ ሕማቅ ጎኑ ሪኢኻ ካብ ተውደቐሲ እቲ ጽቡቅ ነገር ሪኢኻ ሓፍተት ተብሎስ ንዓይሲ ከምኡ ኮይኑ ስማዓኒ ኢልዎ ምክንያቱም እኔ እሱን ነው የምመርጠው። ዮኒ ማኛ ብዙ ነገር ቢሰራ እኔ የማይለት እቺ ጥሩ ነገሩ ነው which is የነማኛ ብዙሕ ነገር ምሽ ሰሪሕ ብዙሕ ነገር ተሰሪሕ አነ ግን እታ ናቱ ናይ የነማኛ ጽቡቅ ነገር የዝሪ አንዳንዴ ያስቀኛል። ገባህ አይደለ? መጥፎ ነገር ከማይ ማለት ነው። ያ ምንም ምለው ነገር የለኝም። እወዳለሁ ወላ አንተ ዝብሎ ነገር የለኝ ፈቶከይ ለዚያ ተወዲያ ደስ ዝበለኒ ዲልጸኒ ኣብዛ እንታይ ሰሚዓ أو سامع عندي في الحوي عن حجي سبك تسأل أني كفتوني ويفلك تفتوني قليل يكون كنت زارب التحقنا اللي مثلا إنك الزاربية عندحن السخاسي عركاني ما نم تقرني تزارب تسعر النقل أنا يكرتا تدفئي يكرتا زي حتى اللي قدا يبلي ترديكا أنا كزارب نانسي أنت يريد لكي أوكي حراك كزارب رؤيتي كزارب كو موديلي في اللي أوكي
زاربي أنا بزخنا في اللي نساها إتراويها دحين عمل كتكاني شيء أنا خزاربت له ها السخان نشتي عمل كت تقرني حدا إنا مش قل أنا يتقار خزاربي لأن حج أبز قد دايزي وقت فكر تويس كلا دي خير ما عندي أي أول شيء على عاوتني حنسى بس حزكي حنسى أنا قصني سلازلني حنسى تريف حنسى دحين أجهم ترققوا أنا بوش أي حنسى اسمعني حجي على حنسى عاد مرة أخبرك مش مرة أخبرك حجي حنسى أنا وين ملكتني نعم حجي ناتي أسير كهذا 4 سنين حنسى تقرني إذا رفضنا فكر حنسى ناتي ملكتني كل نعيب وين ملكتني 4 سنين نقولها أبزا أدناي زبالة أنت يريدو على تك ويد ما دحين ليلي وإذا تدير كم حد تقرأ تكون تحت ذيان كزارب فكر هيدي مسيلك حزي أنا إحنا أوز جزاز متينا بزعاس سلالة تناقرنا سلالة حاوسنا عندي إحمكي وصلني إنه تلخي ما نجي ما صدق يتقبل إن شاء الله أوكي أتوه ما نمقع قصدي بسوي اللي هذا قد أرسل خالي بود عينا نينا ترديكي أنا ترديك دي خازي بزعانا دوناي أتفلي أنا حاتي تكلم مش مسأخر أنا دا أكلني مسأخر هذا زي تقولي هو أنا كملس بقى مثلا نكملس ما دحر بقى ويتوصلني كملس قلنا أوكي حسن أوكي بديف أوكي أنا حاجة تاي حتى كمسيلكي سمعنا تاني لكي تقرنا مش سمعي رداكي بغير ولي تقرني بزدل خيو أوكي ولا بتقش تقرني يردني نعم بقى خل مكي شو غير خل مكي جو ترقاقي أبزا هذا حنت نجر هاي مسيلتا أوزي مزينا نجرك حنت نجر في اللي أوزي مزينا سلال تناقرنا أي قصلني أن قالت ولا ما نمقن قصل لي ولا نجر اللي جن زلنا من ما يملكتنا إحنا أول كسواتنا حزقن بزعوا قداس بزعوا عدنا يو بزعوا للحريت السيد ملص الناس نفلتت أمري أنا تقوتها يوسف دحين تدي بحبيتها إسك جل سبات بخسارة قراءة حزم دلك حتى يمسيلك بزعوا قصل قدوفيو اللي عليهم قصل لنا أو إذا ربكني أنا سق دحين زي قدنا يكونتنا أبزا أدوناي تزاربا مستعانتو يتزاربوا يدنبرك سلا دو يتوعيو سلا أدوناي كي تزاربوسي كما يجيرو يونما نحزاربو دلو ميكي حنسا عنتوشي ولا حد نبي كيبولو سلا دو قربوت اللي هسا نع غريب وانبر نسخي قربوت كما يجيرو قربوتكي تكاتعنا زاربنا ياكي أبزا أدوناي تزاربا انتي رديتن حساباتن الواقي أبزا يردنا إيش في اللي صبوا غير فردك عين بزوجنا في اللي تي حدا نجر حدثة نفسه متحط له بتي قنقو بتي عدو بحبرة تسوو دفيرو زي زارب سنة تقولين كل جزء رأسها متحط زلوا تقولين كل جزء ولا لعل تقولين تحت يزورد كل جزء نوع إيه قبل كذا ليه تردي كذا سيف بيرا عزيز كاس أبغى ما تسكه خنزي أتفكر نحمس حسب أتعرف حتى إن كان هبان كن جبر حجي ماشي إذا أنت أنا فكر أنا مرة يخبرك يتفلت يا أخي مرة يعرف كراكيك المخلص بتفلت يا أخي تصبوا يعرف قرأ قال يسألك بناي مو نادر في جرا حجي أبز مات نعوب حسب كل مسيكون كون نايب حق بالتعم يدنا كونفيدنس كتبالي قالي تبالي سعادة سبيخي أبتع عنتو يتزارب كيا في لحتيك أو أدبل كيان مزان يعودنا مسمع خنسي انتي يريدو خي هو ما لكم كو يربي صليكم بسمعني أنا كون نقوم أقول لكم اللي سكو يزارب زلهم أوكي دحين تتعود سفر سباجيت تنجح غير كيا تو بوينت توزو كم تاسع سعد كري خلخي قطيت إيدي بالله زي حجي دو كم تاسع سعد كري كونسي كم تبرك يوسف عزيز كتابه ما تقولون لي دحين تفراسة دحين قتلي جينا تقول تريمتي دلك أول لا تقول ولا بزعب هيمونة تزارب حبرتك قلعها زي كونه مع كورك قلعها زي كونه بتتخيل تقولني أخمس أخو تخكل كما تسي أنا زلكم زلكم أنت يبلك له في الليل تقراواي يبلك كلكم زي ود ما قالوا خرع تقراواي ترديك حاوي كوين عاي كويس غار مني أدونا ترديك أدونا يجن ناي نمسا متحدي زلوا نعمت أفتقرأي كهسا كله سلا تقارو سلا تقراوي تدو استحاسيته هواتو تزاريوي يفلتني أم حالا أنا تقرأت أنا حاقي يزي حنسا نسخن بعلخي
أدونايس كم زي قبرني ما حاسس أمري لا تقطع يا حجي سمعنا حجي خاف طريق قالت كيزار نسخنا بعد خي أدونايس كم زي قبرني يلك أبو زاري كل تفدي زعبا أدوناي أجندا زاري كل تفدي أنا دايما بعوق أمور زي ما كنت تخوينه حاسس أنا دفعت من تخطى أنا دفعي أنا دفعت النسب يبلي أنا دخل تخطى أنا يبلي أنا حاسس أنت حتى بالنسيان بفيديو هريكا فكر حنت جزي ما إذا قدم فيديو مرأي خاص معني نعيا فكر إن حرت سمعني لا خوين خي حدا عاوزين حاجز سوم ريسبكت جيرهم نعدوناي كحجزون ديوم عاتيهم النيو السوق مجمرة تينكيو أنا حنت جزي فكرة عمتي واقعي حنت دقائق واقع كاو خال أي نجر لا عدوناي سلهزو ليت النجر تفاهلو ذا فيديو زي أني أكت سمعيات خليقي أنا فيديو ناسرحكو تخكل أنا فيديو ناسرحكو كاب خالي سبونسر ويلا لا انترفي بروموشنات ليس راح كل حلفه انا ادون سدرا سوعتنا حجزخو ذا شمعه تقوروا لكم نغانغو تلعلوا وايخم اب تيك توككم نحزن تقور لكم اب سومنا تلعلوا وايخم جن انا جن نزا سدرا سوقتي نزي نعيلو لتسوق ليجن انا نعقو كل جزء نحجزخو كنبر ييلو اما غلا خيدو لا حجزي نسمع امسي بابا انا نسمع نني هنسا وتهاجري هنسا تاخ ارغيتن تغرينا كردا زي كده انا حمو تراغري سمعني انا بزعبا ادني تزاربون بالكون مرز نغير نبزي ايبلكون ابغى خيك تزارب يوم يلكي بزعبا تግራይ ከምዚ ይፈልጥ ነገር ትምተሆን كيد بزاكم بليو انا زحت خحت ملسلي انت ويسي سلنسيو فحط سلازي قرب هلو يزيوم صو امبر تصقم اب ادنا ديكون اب شيفر يكون اب ادنا يلكي تزاربنا نيركي اداي كدحنوتو حج تزاريب لالو ابدي اسي انتاي رديتالات كي تعانتو زولكيون زحت تزاريب دلخسي يغاچونسي ابدي اردنا تمستيروس ترديكو يترداك لي اطرا تزارب حج ميتالك تزارب وا انا همزي فور ريسبكت هاكم كمزي تايتزورو تايتزارو ديرداني كونه ميت علخي يا ميت علخي وي ميت علخي اتا ميت غيرو من انت تغبر تفليتي ميت غيرو من انت تغبر انا فكر حجر انا مودة تعدليه ولاديتي انا مودة تعدليه بزعبه خل تتزارفكي ابغى نوت قطيا مالتي انا زلكوخي انت وي ان كان عبان منغور انت ويسي سيوفوس سلا حتى زي متصلوا ادنايو او زي قربوا يلكدو هو طبق ادنك زروتنا سميع خيدا هو سميع ابز حجي تحسبات غاچلو ديقاچن زول صبو غيرمبر انا كنت ردني اخو تقول عجب جا ردني ابز اطير نكال خيت خير ابز غداي زي مودات نكال اجنده تخيتي ودا حنك نكال اجنده يكون كن كده انا كو ايتردهم بحاده سب بمننته حجي سيفو امحاره ايو كويلكا نتغارس تقرنيا زبال ايفوتوني سيفو انه هناتو نمحرني حواتي كدقف زكاي يا مو حاسكم نبل دلنا لا انا اترداكم ننكو جن نحنا كل جزء كم تغارو انا التراوين ايوكلكم ني مش لكم كم تغارو جن كل جزء تغراوي مقطقات يزفتو لافتقام كلكم تسمي لافتن يا هم يزفتو تغراوي مقطقات تفتو خوي نتاغاو كما بريو في اللي حدا نجر حدا تايو زي مسيلك ريسبكت لي تواقع لك اجنده حديقه خلي تواقع لك ولا لا هم تغراوي لكابري لفواتي نجر لي انا حزي تلحجزو سو ادي سافال نبره اب تغراي تتغورو الى حسيب تغراي خيد لكن حجيزو سلازي زين خالي يو وي ادمن اشتاق فسل لبلا لو ناقول عنا سلال دس منالباتهم كوني خالي حتى من سبب كل ستا اخيس سلادي حاجه